Talofa lava Samoa whaafero ia tule nei tae ao matango fia ile susulu malo sio le la ile taulanga whaantau I Mangere tu ina sawa tu le tātou whaalau I loa ngante I leo le proklame whaapitoa le nei ale tātou Blue TV ia maso tanga uma lava proklame mansani ia songa fua e tau ia so foreli leo tu ina sawa tu tātou whaasara launga nei le Maota Samoa po le whale o Samoa I Mangere e iai lona mafuanga peitai e ono whaafilo ia tu le pa ia ma le mamalu o Samoa ia whai fo iona e malei fo mai whanunga le nei tai au manatua na ua to'o ia manga uma me uma sa e whea ngai tu ma whita I tunga ia I le nei fo I tai au whaatalofa o folo whantu asianta mare unanga le tātou Blue TV ia te oile nei aso to anai ia ole aso no le mansino November lua se fulu maritasi toe o seanga ia ona fe mo I foi le mo li Christmas I lu mo Maota malawa e me se foi ole ke le ole au fio ai ia malanto pulo fele mu pai ui ole ia ile ia la fuole nei tai au Samoa e ilo na mafuanga io manantu ole wa ma to fa tasiantu e lango sua le fa moi ia ua atofaina ia matasi ia I le whaafitinga o a leanga o le tofae a tama mateine tuai a lii matama itai tuai ia po kama matu o le a onga le kolisi o Samoa ia I Samoa o le a onga fuile le pi I kapakau lai uma ia ila ua onga o ele titi mo onga whalupe o le ere nau manti e te fia ofu li tongina mu ia male sama ui o lea ua tasi le lantou whaamoemoe mo lantou so tau au ina ia whaatau nuina le nei tui pui tele I le aso le nei I no fuanga lava le nei I Mangere le watu ina sawa tu e tātou whaasala launga ia le skopa ia tama matene tuai e whiwhia le loto ma le nganga Samoa e whailo atu o lea ma te whaatasi atu I le mātou ofisa whaasala launga nei por mātou whale ia lea o whaatuina I le Maota Samoa ma le susunga I le teu o loa ale mafutanga tama matene tuai le skopa ia o le teu tupe le afionga ia le au pepe junior tala ilene e le to e tau whaailoina le nei tamali ia ilana foi au nanga ia Samoa ni usila au se talia ma le lalangi antoa o le pulisili o le tātou Pacific 40 ma le tātou talofa mau jalanganta foi lea Tichi South Pacifica ia tutonu au te roa le ala o mafatasi mai sei whaailu le au ngatonu lava ma le mafuanga ia ua tili arualu ai lava ia le mahafutanga se taimi e mo tātou camera I le malai tele me so le anga mai ua sama loa ia ua tuu lava e niso tamali o sunga I whaafenga me se fo I la tau whai pisinisi a mahafutanga skopa ia ngaluenga e o lai maso I fuai ainga ia ua tili arualu mai lava le nei whaamoemoe e whiwhiare lo tō malenganga e whaafelo iantu I lau fionga leo pepe o lau sunga foi o le teu o loa ale mahafutanga skopa o le ale tāu o le nei aso I tama mtini tuai skopa. Ia, whaftai atu lauto whaasiata, ia, o lauto whael vai malai, o lua tai te whangotai, whatalofa atu foi le pai o Samoa, ia, o loa mafuta mai, I le tātou live, ia, ua sala esela nei aso asiata, o leo mwhai ona tu sao atu, ia le tātou pokalame, I nei le Maota Samoa, moli atu ai foi whaftai tele, le sunga le pule le tātou Bluwave a mese le tātou au whainga luenga o lea ua la ai luma le tūlanga o le whaatinoina o le tātou ngaluenga ia mese foi la o tūlanga o langa sua I le whaamoe o teine matama tuai o le kolisio Samoa le tātou skopa e ala le whaatinoina o tui pui e le nei aso ma lo whaavitai lau whionga le au pepe I oe o le anganga lea o te tau na maua e le tōtele ai le whairo foi le seunga maniso fuanga ma porkalame o le so e iei lau taritonunga o le anganga le o te tau na maua le tōtele e le toi mo mia le fetine ia e le toi mo mia le fetu ia e le toi mo mia le feu ai tatia umani si vainga ai te tau no tatu tu fatas le ngol fa mai le tau te tau mafai e le peti o le fa mai yoti la so fina ngalo le tu langalo fion asiata e sa o lele lava le le fator fa la inga foi pol fetalainga o le o tau la mua foi ia le consula o le malo tele o le tātou malo Samoa I le nei whamoemoe e le ngata le nā o le tātou Pacifica Family Health o le tele o pisinisi ese e ai foi le tātou Bluwave o le wangalu e whaatasi ma le tātou skopa o na pe ona e a whetalai foi
ua mana o mea le tātou ngalue whaatasi. Ina ia una ia ma ia finangalo foi ia ma o i lātou e leo mauti noa lava. Ia lea ngao le nei tui ia te lātou mau lātou ainga. Ai mese foi le tātou community a Samoa i au kilani nei. E leo toi pose lilo. O i nei lea e patino tonu ai le whainga tā al wha mai. Ai le nei vai taimi. O le ala foi lale nā o le a e foi se tō whai le Presidente ma le laulau al skopa ia e mese le asosi. Ia e tongi sa mātou maa. Ma mātou walaulia to foi ia mātou paanga uma. E peona iei le tātou malo Samoa a la mai le tātou konsula. E o mai tātou tūwhatasi a tonu. O le ama whai e foi o na ngā wai fina ngalo. O i lātou o lo le mautinoa lava. Ia le tāu o le neitui. Ina ia mwhai ona su mai matala mai au. Ia whatino ina le atūlanga. Ina ia vave i ona matala atu. Nisi o nono tia o lo ia le puipuinga le nevai taimi. E pe ona whea ngai matatou e o kila. Malo whaavetai. O leo o ai foi le nei tai. Ina ua taunu o mai le mātou ua whasawhasara lau e mai se foi o le tātou ngaruenga whai whatasi. Ko kiki au le roari o si kopa umale si tō telo whawhea ngai ngā e lau alunga i le vaai. O le foi no mai futo ni tangata e matua i whaano alongia malo i tono community. Le foi na sau no le fionga ia le upepe po le fionga li teu oloa. I oe o loo tau mua a tau la mua i foi le fionga kone sula. I o tātou community leaders. Lea ua fio mai mana maru le tino. Whawhitai, o tuanto ma wasi taimi foi wha e mo le tātou camera ia ma e foi nisi o rau whaingaruenga o leo le a kolosi mai le tele lea ngai tele le tātou loto ane. Ia em fauna e whailo lau fionga lau pepe. O lea le tūlanga o le pa o mani musika. O le koko esi lea nga pasi mai foi anga ngei. Ka ai forma ke ki Samoa. O lea sau noanga lau pepe. Asiata e o le tā o le iwa le ana tu e amata ia tātou tui. E tā le fitu a laina tā avale i whafo. Wow. O le whamtalanga nau mai. E mana o ia maua lavar koko esi. A wāl whasiringa malos. A o le whatinoina tui. Ia o la lava lai whanga solo al teimi nei. E ia niso tātou e fia e whaile late breakfast. Rono winga. E fio mai matala mai au. Ia e te maua mai lava la tātou koko esi o lo whanga solo. Ia e tapen pena i foi o e langa e tauna lava leilau lau tau mafa. A o le ia ngai e whatinoina ia lau tui. E le ngatala le maketi Samoa. Lango sua mai foi ia le tātou South Seas. E ala ia tātou pusa tau mafa wa tapena ina. Ia tau au sina mea alofa. Ia e whaailo ai foi. Ia leo mai ma le su mai o le manu ratanu. E whaatino ia tui puipi e le ngatele nā. O lo ia tātou pepa utu e tā vali. Ua whai mea alofa i foi nisi o a tātou company. O lo ia foi ni pepa whaatau e le tātou back and save. Wa alofa ngia lava wha moi mwele nei aso. Pei ana e whetalai foi. Ua mana o mea le tātou tu whaatasi. Ina ia vaveon whatino ina tui puipuia o le tātou ai mese lava tātou community a Samoa leanga lea whai mai ele toa tele o lisi vahenga lea al Pasifika ia ai mese foi lātou isi vahenga foi tono New Zealand wha mai o tātou watangata Samoa le whawhainga tā lava na talia le tui puipuia leo o tau sisila mai ua o lava i whawhengai ngā taulangi ua o le tātou konsula o tai o pisinisi tai tasi o leo o latou mai a fai te fia tonu o po fai tu o i latou ne o lo tau la mua i le vatuino le nei message ina ia fai tu i pupuia leo o tau sisila mai ai le aso o leo o mai lava ia ina ia tau sisila mai ia leo iai ma se fa le tonu o le fatino ina le tui ma lo ngā fai mo le puipuinga o pisinisi o e kalesia ia o te tonu a onga. Le o matemi nei e le longa lava na e a onga nei whanau. Was furulua vai aso a onga le whale. Ona, e le mauala nu mera e tau ona o i lātou a whaitui puipuia. Ina iam whai on tatala mantu langa le. Whaaptai, mo le si whalau terenga me se whapoponga le saunoanga le whionga le teutupe. E le iso iwa. E makua i le ai ma so iwa. E mawhaina na whanga tu resi tātou se ignar wha e mo tonu o le Monte Samoa.
mo le sila mele to tele o tonu le mo te Samoa la tu mo itanga to mai o la to tui o le no fonga la le na fai o le tui e me ilo tonu o pe ya o puri se male male masiofo e te sa fa fa tali wa ina minute na pe lima pe se fu e tu ina tu ya ti o e tau fa tali ya se masele pe ni o la ngona foi le tui ia le ke fai manga ko fo me moronga e kui pe ilo savadi o savadi le e te tomara yo ai ke va ai le serving a tungo oi io ko koesi io fa tala no e tamai tai mani foi au le leiton e ka fa ko mang e ma eu tau ma fai nga sikopa o le pomoni le na e ia inisi o tui foi sa o wa ia mo ti tilo o via ma tulanga fa pena le pepe ma eu fa to fa na inga mai ai lo ulu fale mai le amatanga i o le iluma le cage le sa foi le to tonu le KFC e va ma le ia na sa ule na i tonu e mo fa ko ai o i tene ma au le ma tango fi o i foi tato so le Bluwave e tasi e to titi foi se temi ko si adu ina e fa karango ma o so e kile boring ma no fa to fala inga no fion ia o ta penanga lava ona o le tamfai ina ia to le ia le fatinoina o le tatou tamwhaiga nei aso e lē na o le tatou skopa foʻi ua toʻatele lava ia na ia tatou apaaga foʻi le ua mawhai ona mai matou te e galulue faatasi ina ia maua le tulaga foi lea e afio mai le mamalu o le atunuu ia e vavaai mai ia e lē faapea o se faiga atui foi lena na e sau afailou tui e alu o lea o loo lava tapena i latou e sisila foi lele pe ate ua iai se tulaga faaletonu o loo iai le tatou St John's ambulance i nei afai te ua iai ni tulaga e manaʻomia i le fesoasoani muamua o lea ua lava tapena ia tulaga na toʻatele lau faigaluega o alii ma tamaitaʻi fomaʻi o loo galulue le aso auā foi le faamalamalamaina o nisi tulaga o loo manaʻomia i le fia atoatoa lo malamalama a o le e faia lou tui pe o lisi tāuana o le aso asiata afai o iai lava ni fesili ona e le o mautonu ai sau o lou avanoa lelei a lenei e te lē sau lo fai lou tui e mafai ana e sau e talanoa lelei ia tatou half workers le iai le aso a fai lava ua maua uma tali o fesili na e te manaʻomia ia ona faatino leo lou tui a fai a leai e leai se tulaga o le a faapea taofia ai lou sau ina ia maua atu information ia te manaʻomia mana ia vaenga le wa sa no tonu lava ia lo fionga le pepe ele fa pela o no sa wa ese sa o mai ro kui oi le ai e te sa e ma wai fo ile counseling a fa pela ele o ma o ma le pepe o te lo foi e fa isi e ia tu e to ia tu lango fa ilonga fa so fo malo ai mo sina fia o le lava o le to sisi mai man tu at o le tu ile ta ba le fa ma o ilan to o mo la nga fa fe ngai mo o to sa mo pe au to tala au mai o le antu lava a o ma fana o le soifua maloloina o i lantou ua iai le mea alofa le atua o le tomai e fai ai le fautuaga mo e ai ke ua se mai sikiga maikaga ua laga iai sikiga lia le o iloa le maikaga o vaega tāua lenā lea o loo muamua lava fai ia o fesiligia ia tulaga lava o maʻi ese a fai lava e sisila atu ia tamaitaʻi ma tamaitaʻi fomaʻi e lē tatau ona faatinoina lou tui ia o lona uiga o e lē faatinoina tulaga nai le aso ae o le a mafai ona toe faafesiligia se taimi ia le faatinoina o le tui puipuia ia ona o tulaga lava e tau lava ona malu puipuia le auana iai ni faaletonu malo faapitaʻi te lo tasi le vaega lo faafesili ona toe tuatu le o lau afioga ia laga ua matuaʻu ai atu foʻi tuaga ona matuatumu mai lava o le toʻatele ia auā le faatautaiga o le faamoemoe lenei aso o lau afioga le au pepe o lea o te maitau atu foʻi e le gata o nei tulaga uma i le faafiloaiga o oe fai lou tui fautua oi ai o le foi ai tapenaga mo lou toe tali watu neo e tāua i o le vaega leo te manaʻo e faalautele e iai latou e talitalanoa i le manatu ua le famai e rale ua faasufi gai kagaka e maua mia ia meo kaso e maua gaia ua faakau le kui ma tulaga faapena e ila ofisi le masalina o fai ai i tagata ia le saunoa faapea a o avaku la saupegisigi kagaka gai fai aku e au e ke alu e failo o avatu la wai leo irua mai o ela po lai leo isi men tau sami o le weekend le si ainga ele tutu sa uma fo ainga ai o ava no ata one ele ele o le fa tau o e maro tu ile ngor sa ngale mo o le mea la vai o au o lau mata fa yo peita e pei o se anganga le lei ma le anganga lo fa lango sua ma lango ai le maftanga skopa ma mai la tau o lo i tuantu nei fa mo e aloa ia ai lo fio mai o sa le lo fio ngale asiata o le tatou laga aganuu a potopoto sa mo i se mea
e te tau ana i tā penanga. Tali masine e foi lea fio matala mai au. O tūlanga lava i o le tui puipuia, o lea lava manino lava le vatungo le wheau. Mo lauso i fua maloloina, o le puipuinga o oe, malau ainga, malau community. O ni mea lofa wa tāpena ina le tātou asosi mana whainga paanga. E le tau wia ai lo a fio mai malau tala mai au. Ai tau lava, ina ia i loa i foi. O le wa e talia ina, le puipuinga oe. Ia e aluatu le fale. O lai e mea tau titilo iai, mai e loa ai. O e whaia se whilwhilinga mautu. A wale puipuinga oe malau ainga. Ia, e peo tūlanga na, e whaingo fia lava. A tongo nisi lava mea lo, a tutupu mai tua. Ia, e pau lava le mātou tala. Fatoa e i loa lava le tūlanga whainga tā. I le taime mauai oe le whamai. E pau ana o se mātou tua lalo. O nei mea uma. Ono le puipuinga oe. O leo wa tele lava ia whamtalanga i lunga lo penata veilangi. Manisi o ata, o tātou sisila atu iai. I le whainga tā o tūlanga e o iai nisi ua maua le whamai. O tui nei, e matua whai titi ai. Ia lo tinga ina, ia ma puipui mai ai fo e ma le whamai. Ma lo whamtau a tā ua le njūlea lau whionga leo pepe. E iei mo le mau tutu. O le whai airunga o le upenga te whailangi. E le whatua fua se tala langa. Te lo fua nai te sira fia se vanga. Ai te le so se kala e whai atu te le te tonua oi. Ia o laula na whawhitau peitai. O lo iei mo le mau tutu. A ilantou ua afia. E le i whai ani tui. Ma ilantou ua afia. Ua tasi tui. Ma ilantou ua afia. Ua lua tui. E malia ia la. E mo le mau mele tanganta le afia ua lua tui. O ana upu aia, whaafetai i le atua, whaafetai i le soifua maloloina, ua whai o tui tupu le mele. Tangi mai tangata le ua tasilo na tui, au asi vai liu, whaafetai, ua sau wara kuire ngei e kasi se whea, ana uloa au te le no fua, ai wha umala ulua. Ai sau re kangi longa kopi, o le tangi le ta tele o fia vai iai, upu moni lava. E lua ngia fo ilo ma fo tatala noa ia open minded langa ile o le fa fonga le marola tunga o tele fe au le nei me o le tui peila no fa ia tatia ia le tu langa o fa kerisiano tatia ia nisi vai ai si tato tu li matanga u le tangia tanga tale le wa afia le fa ia le tui o meno o lo to le pepino vai tu tasi uso le na mai recently last week lana video o le tau manga mai no o ke sene fo ia ma ventilations fo ia le Pei ruanga upo e fai ki vai e fa alima nga sela fa to asau de stala tas malana upo ele fai al tui malana tala a e lo fai lo fana o ke lo kwa o ki halo lo to pula a e lo fai lo fana o malo to lua na va de halo to tilo tangata le tala no mai e tala bo te lo e va ne foi e tate man tu antu tangata le tala no mai na va ve ana no o lo to va ka fio lahi o le ko ki anga lo ya ke fai ngai lo fia malo le fia ku va ve ku wai ma kai la kausi ala fanga na so vena ngalo le tu ngalo fia asia tole ya wa ia e lo manatu na wa o le memo moana le no vale fatino tui o lo mafo faula fana e tupu mas fala la via tau e la iti la fana e le lopo ia tua ia ele tūlanga ia fianga ole whamai. O mea uma ia wa tilo ia. A maua o ele kovitsi a ele i whai au tui. Tui uma e lua. O le whalma ia e te anu e te tau toai. Sei tulou. A maua o ele kovitsi a wa uma na whai au tui. O lea lava e mwhai au na whanofo e sea ili whali. Se vanga na we inisi ai inga vo inga tunga ono fato ama faile no fale ole se senga na ale faile tui ele se meta o so no fale te ona ele o yai masini e mana o mia e fa mana vai oi ona pe folinga mai ama o covid e pe tau compress e ya lo mama e tau fanga tana e mana va pe ola tau mai tau tu nai ele o se fo mai ai ma fai ana o mata tu le ata o lo mela tuku e tau mana na va lo no winga ele o ma fai ona kilia le saule o le oxene vo le mana va mai fa ma lo fa fetai o le na tonu lava Samoa o la ngona ia le mo mia e mo moliantu o le pomoni ele o se tau fa fefe le ai me se so ka fa fefe le ele ta ano i fo
e ia por kalame mai lava tai mo le lockdown no fa le pepe o te lo tasi le o la sua ma lo si tau fa ngava ma tau TV sa o fatela no ina ila o mentioning le ngosi tina la ngole public mai lava al to fine Maria mai o ia I sini au sitambia te lo o ina wa ma kwa ke le le songa mo le mai wa mantu o le ordinaria le tu lo fo na matua afia I covid ai o lana mo le ma afia o mana na ai nga to limi ai fa fetai e ma wa ia o mana na tui mo fa mai na o wasiata o ha un mo mai dia pe tu lo wa pe ki kinga o se si foi dele ke fiu kau ale mai na le tama mana vana e pe velo ka ka kala kinga o a be jo ngani cheronga ke brief o fa pelo ma fa ula o pe ma ko ia o le fia o ila o so ngo puna I e fa longo tu pe fa mai tu me ma mai longo winga o ele kingu ele fai mer kinga o longo ele tu langa ia e luala me ia o le foi le nga o ele o le lo ainga le la ba tu fo tuanga fo le lo fo tuanga ilo ma uoni expert a fo tuanga o fa to fa inga fa ta ma Samoa ma tai tai o le ainga a fa o le lo ainga ele sa palai o tu pe mala unga lwen ia fikai o ele umi ole e alu te fa no fo se pe a e afia ona o la lava filifili o ai ole a mo mele tutongi o ai ole a mo mele tutongi el fa na uma tulang fa pena e o ole fa sa no nga fa o mo te mile nei e ona se ka korosi ke lo already mele se va nga le luma o ka tight mele tato ki ko kong lo fionga mana ia a fai o e fia lo le no foanga o lo fatino atuele nei fa moi o ile Maota Samoa Mangere ia em fai ona suma ia o lo fatino fa nga solonga mai o to ta vali tonu o lo faina paka ta vali ia ona nga imele tonu Maota Samoa e fatino ia tato tui ma lo fa tai lo fionga le pepe ta to ta pa ise taimi to e longo to ia ai o le taimi le nei Samoa fa o le te sila mai o le tu na tu sa o ma to fa sala longa ile Maota Samoa io e so mai matala mai au so ye ke fai mangaku ia e fai mangaku o le mai ma tele ma le ta fio le tato bonus o fia malanga o fia ofo ina lo e o lo walu ye me tone o lo walu le me fai nga o yo le o lo na tolu Samoa o la le tolu tolu o la sirifi lua ye tonga lo na tolu Samoa e de masangi Samoa ku ko o yo le na na tato atu le tato fala wi lo lentas Pacific 40 per tanto giallo fa voucher foi mai tato korosi antu le sunga Lorenzo e a mese forte mai ta ia pe ma Claudia po a mai se kala I ol mele marmalo a mai am tanga ol tato fa mo Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili le tau. Ole la fo me ole pe patala lo. Ona fa ngale fa tau I lo e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ela sa so fo tau ele sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le tala fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo fa voucher o mo ele apusu se o fine. So se para lo fa ngo fie a me se le fe lo ai ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo me cash ona ino de tama ore ainga. Fa te tu la vole tala fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tam pai. Fa tai talo fa voucher. Teki talo fa voucher. Phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili le tau. Ole la fo me ole pe patala lo. Ona fa ngale fa tau I lo e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ela sa so fo tau ele sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le tala fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo fa voucher o mo ele apusu se o fine. So se para lo fa ngo fie a me se le fe lo ai ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo me cash ona ino de tama ore ainga. Fa te tu la vole tala fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tam pai. Fa tai talo fa voucher. Teki talo fa voucher.
So if I feel atu Samoa lau mai moanga le nei taimi o le awa uli ia po le tae au fo ia mātou i New Zealand nei tu ina sa atu tātou whaasaralaunga le Blue TV e le Maota o Samoa po le whale o Samoa i Mangere le taulanga whaatau i Mangere ono le whaamoe moe o tama matene tuai o le kolisi o Samoa po o le skopa le te sila mai ia le nei taimi ia o le au te tauri mai nā tu le tonginga le nei ioi o le whaamoe moe o le tama matene tuai o skopa i le taimi le la mātou te malo antu ia mai se fo musika i le nei taimi se whaisina tātou kolosi sa maa patala no mara fionga ia le au pepe whailo le whaamoe moe i oe su mai matala mai a ao e whailo tui pui e le taimi nei asi tātou tukolosi atu le tātou entrance mai lantou woloanga mai o le ua mafuta mai le tofine ia pea ia i le isi tu o le tātou malai whatalo whantu pea o le ase vainga o iai tātou i nā i le taunu ma le to ai taunu me le malo le tunu. Palapalava everybody, Malala Soko, Nova Langan, and a warm Pacific greeting to everyone who is tuning in right now. We are just outside of Le Maota, Samoa, a wale Samoa Moelea, a sofa here in Mangere. Yeah, myself and Gloria, so we are just outside of where everyone has just completed their vaccination. But before we talk about the vaccination, Claudia, can you tell us how it's been this morning? It's been the most amazing day, amazing morning so far. So many people are coming through, which is really great. Everyone's in great spirits. We've got an amazing band out here. We have people out here supporting. We've got sign wavers around the roundabout, and it's just such a vibe. And I was given a wonderful Stopper t-shirt, and I love it so much. So thank you so much to the team. But it's just great. There's food parcels. Martin is on the barbecue, and it's just been such an epic so far. Just because we're outside, we're still patiently waiting. Yeah. We are going to quickly go inside a wāile whaamoemoele a spota. So let's head inside to Maota. Right here, we're just going to so let's follow the guidelines. And we're hoping that we get another video going viral today. Maybe Phil will do another laugh and we'll go viral. So let's go inside. Hang on. Apologies everyone, as you can see, it is inside here. Copa has done an amazing job to ensure that they follow the guidelines that have been put in place by the government, and we've got the team here as well. The target for today is just a quick questions. So who are those people? Who are? We asked the question, Pia. Who are those people, and are they the one that's already been doing the jab, the dose, or are they still waiting for their dose, please? Sorry. Are those people behind you? Are those people behind you live? Are they yes. the ones? Are they finishing with their dose? Yes, that's correct, Apiasa. Behind myself and Claudia, we have our community who have already been vaccinated, and they are now waiting here to get the okay from the health professionals who are on site. So we do have our health professionals here on site. To ensure that everyone is safe. We'll welcome back to you in a few minutes, but because of the music is quite too loud at the moment. Samoa ole foi stand by mai te lo songa Lorenzo le lu mai le tanto entrance ole nana to sila mai ai ia ole na tamu fai foi to fa fine e fai lo mai le tulanga lo ia to tonu ole Maota o Samoa le fano Samoa mo to sila antu na fa to mulia la foi sa ole sa no ngala fionga ya le au pepe na moe e tatala le moe nei le tau le iwa peitai e mau te tau no mai fo i a mantou ia ua mantua whaantu muria o le nei aso o le malia i o whainga fo i a le tua o le vai aso le nei sa whaisi ti munga
Iyo e taimi nei e to ulu wanga matulanga whapena o na nafi fo e whaauri lea so antoa i au kilani peita o lea ua matua langi le lei le nei aso Samoa ava pe fo fele te mafuta mai e kere e rese amaro palanke e kere o ilo po la tulanga i le tau sulu mantango fie le la ile taimi le nei mantango fie sulu le la o lo ia o lo tuina sa watu ele tanto fa sala longa le nei ia ile tanto official moto Samoa ia pe ono to sila mai ai o tala no se tau su tanto so ta inga male sunga ia Lorenzo ia mana tu fo o sui o le tanto official fa sala longa nei ia ono o le tanto lo toa e faisi tele io e faisi tele o le ala ma to te iluma tonu la tonu mai la vole official o le tanto kone sula e le moto Samoa o le tanto fa le tanto le nei lo to sila mai ai ia o ne so tanto sui ma le fa sala lau pe yo le to fine ia pe ma Claudia ia o lo lanto kavaina mai ni sio i tu ma area ese o i le lo toa le moto Samoa ma tua a fa yo lo tau hanga mai lo sama e fo mai o le tanto tui le anso le nei o le tanto tui e paka lau ta vale ona e tala au mai la ia le fa tau no lo tui Iyo ai fa pe e le tulanga foi le e fenganga eu so fa fo ta vale ma tulanga fa pena e la le se tanto fa moi o lo ia na istamaki o lo ia foi tulanga o malava ia e tulanga fa pena o de lo le o mafuta mai le songa ya Lorenzo se tanto kolosi antu Lorenzo o le se vai ngai na ile to ai to no me malo le antu no o vai ngolo e ai Paftai a siasa patalo patu pa ia malo tato watu no o le au te tu sa o tu lava ia tata fa sala lau ngai fa fo nei ia ile ka paka ile vaenga le mai le taulanga fa tau Mangere a ngai mai ia ta vale to tonu le Maota Samoa matau tia le umi e matua matau tia le umi o le laina ia tai lo fo ile va o no pe tu sai male umi o le laina o le kiu ta vale e mamalo la tu no le wa fio mai ia fa ti no la to tu pui le va mal fa lo se tulanga i lau sila antu ia ila tau boloanga mai oni ainga o nunga lii ia po o le ale tulanga i tausanga o ila tau mantutua po o lo o fefiloi mai lava le tuainga tausanga mai le talavou tangata mantutua o stasi nao o vai pe e mai tauina tato por kalame e ese mai ai fa moi le mai isi fa moi o por kalame nei ale skopa ni sila o mai tauina ele Blue TV tua nei fa mai lo toa so o se tuainga tangata e le na tangata o tata watu no asiata o le ua tafa tala no nei level tata por kalame ia se ainga mai Middle East tafa tala no lava el tata por kalame se ainga mai Middle East ia ai foi ainga tonga ia wa ngai mai masalo ai ona le tulanga le ole lata mai I Maota Samoa pe ole tulanga na mai tawina tata por kalame ai o inga uma e o lava I tamama tina matutua o lewa nga solo mai ia malo ma fa na fa tino tu pui tore sia fa fsir mul le ia ona toe kolosia toe la ia le se foi se furu pes furu 5 minute o le se va inga I le tautua a tamama tine tuaia si kopa io e o lanu sama le tele o ai e matalia la vai tunga le tulanga foi lea o le tanto wa lua mita o lo fa malu pe matulanga fa pena aftai io sa le lava sa nga siata ua sama la no mori mu a tore tato lo toa ia e o lava foi tangata lo ngai mai o lo la e mai le lanu o tato skopa o lo na winga tele lava le lango male soso mai o tato watunu o le si vaenga asiata o lo mo moli mai ia lo faanga la na fiong el minister ia au pito to fai su a William Seal ia I fa mo tato skopa le wa mo moli alo ia mai lava ma sa share fo ele sunga ile minister ile tato live lungo la na Facebook page ia ole tulanga le lo fa pena na au tuina mai fo ile lango ia ale fianga ia au pitol tato fa mo ne yaso je o se furu pe 5 pe furu minute ia ma vai tanto o le tulanga tato papaki wa sala mai wa ready pe pakiu e silsila ila fionga fimono o sela li tato pakiu po le fero wai lama o le te tu sa o luma tonu la volta to fale ia le Samoa
O tau sila mai tātou papakiu. Ia, ole, a whenga ngā whatasi a pui maono. Ia, mana nā whenga luenga lea lo whapena, o whatino ino tātou papakiu. Lasore nei. Ia, o matuai, masalo Mangere a toa lea ua o atu ele manongel papakiu. Ia, le skopani sila nei aso. Noi le fionga nga fatasi foi le mu se nga o ele a fai na le mo le malo le fai nga lava mo le malo telo le atu no le se tu langa o yeni nei tato wa foi le malo fa tu fai nei tanga te pa to te liu yo le sa vai nga na tu langi nga nalo yai se ta man pa pa nga tato wa tu no oro maua ia tu pa nga tau mafa apena foi on na lango mai ele sa si sa ke ia wa lava nga solo mai pa ia malo tato wa tu no a tele tu uala lo toale nei ia e mo moli alo ia atu ia lau tu faanga o tau mafa i se pusa kai peila vola ting pusa le ave sa mole te le a pe telo tau mafa ia maniso voucher ia wasa to na ia ta ia lava mafa alo tai te lo ko korose gles tai mi te lo tau manino te isi mai lau kerma foi ngale la se vai fa le tu ai falling ole fionga nga fatasi ai yo le fa tai mo ta report o tu foi ja e por se fu su 5 minute fa tai ia le na o vainga ese i tua o le tanto mana tua o le taimi mua le nei o le ua se te poi fo i le au nanga le tanto Blue TV ia e tau mawhai e whai le au nanga lea nga o le kau whare kongulo o kuri mako kalonga ma Crusaders e le o mawala se no te whelo rua i tele ai peitai ona o tūlanga o nanga whanei ona po le ala e tau mawhai atua ina ia whaaso o masopolia mai tūlanga o i tū o le tātou whamoe ia i tau mawhainga foi ia au foi nei e le o taimi a manta foi lau sila mai na whapea foi la ia o kele mai au kara whapea ia e le o kilia mai le tūlanga o kako e whai ia nice i oe e anu lava le nei a soma tūlanga o le whamoe ia o le na o le mai tau atu le tātou e whai ama e mole si tātou kia ma le ia i la tau o loanga mai le mamalo le antunu e ma eu le lango ale antunu o i foi ka keilo ai e le ngata le ma eu le lango le antunu ai ma eu for ko kere i finko ia le na te silantu ia o tangata mantutua ia o tangata talavou ia amana tole tantou tuio le amata mai se fulu le tausanga ewe se fulu le tausanga ia nga i lunga ia o le na o le e silantu le tantou kema ia nga ese lava foi e le ngata foi pe on so no le songa ia Lorenzo e le na o tangata Samoa sa o vai i taia o i sunga li palangi o pomonia ia o na ila tou mai la tukuki ioe ese lava foi o tonga ia o tangata whenua tangata Maori e mana tua pe ona tau longa pui ali e le o mo mia lo tu inga tangata foi lele ia e papia mai o pai mala fai le a matulang si to ye ke kusi lima ioe ia o le si a foi tu langa ia tato o fa tu lava foi ma fa pala i si taimi ai fio mai zuma ia o te lo fole to te lo ilan to le fia i mo fa fianga ioe fia i so ma me fa pena e te lo o le vango foi le e taunga fa ili le pau mai o tua io e taunga fa ili le pau mai o tua o lo ai filo vo ai visili mai e to tele tama fana o sunga ya Wayne mai le mapu tinga band ia o le to fa fiu tala paunga ia mai le Mount Malaka o le sunga ya Shiloh Stau io e mata fa io Big Boys Group o le to tele ia ma DJ ese o alo mata mafana o Samoa o le foi maua e fa fia i foi le punia lava wa ko sila la Samoa io ia mana tu foi ia o tama foi matene tuai o kolisio o Samoa i maftanga skopa o ni sila na ilanto afa pe o lo langa antoa e ke le i affordinga se tikere ke alo te mata e fa fia ngale punia lava ia pe le fa tanga ina lava o afa pe foi e le fa tanga ina o lo to lua e te alu i so le punia lava ama fa fia nga sa fai o no le pongisa io e ge lo kala o lo wa no le nei susu mai tala mai o e fa tanga ina le po ino lo wata mana tua o ia i uma lava i nei le o nanga le tanto Blue TV Bluwave
ia maisi o nanga whapena o le tātou printing matulanga whapena a e fio mai matala mai o ao e mawhai ona mai a lo tui a e mana o whaapine ma whaamawina fo ile nei so sa whai o tau tui ma le toalua ia manisi o whanau a mawhai o na whai le tui ia nga o mao tau whaase e mai po ele leile tau wanta a professional photo e po e ina fo ia ele tamaitai a deisi o ia o lana to mai le malana matata ma sunga ia pali ia ua mantua fa upenga ina ile to mai o nisi na o vaenga mana tua o po nesi o extras vaenga le na mo lo tala au mai ia a me se fo nei vaenga o le audi se tato to ekolosia tu sianti tau sala o le antunu ia mane tato Blue TV le to fine ia pea me se Claudia mana to le ua mafuta mai ma stand by mai mo nisi o tato wa vaenga o lo ia ile lon to nei pea. Any updates from your end? How are we looking at with the people's support? Sorry, I can't. What was that? Can you please repeat that? Yeah, just a quick update. Amai se tātou update po le ase vainga wa iai le tūlanga I nā I le tātou kāpaka. Yeah, so Asiata, we are here, and behind us are our Skopa volunteers who are here to help. We've got a line of cars here at the moment, and the Skopa team have been doing an amazing job to assist them. So we're just going to quickly walk over to our Skopa volunteers here. Talofa love everyone. Can you say hi to our Blue TV team living stream? Come down. Okay, we've got here. Can you just let us know how it's been this morning? Oh man, it's been really busy. Loving the atmosphere around here. From the people coming in to get vaccinated to the volunteers here, we're doing a great job. They're doing a great job. Music is free. Come on down. You get a free parcel when you get vaccinated. Come see us. See you here. Yeah, Asiasa, the volunteers, makangofie, uma awaya le kangaka. They trust Skopa and they trust the community. There you have it. There you go. What else can they find here? Petrol vouchers. Food vouchers. And we've got the food parcels. But yes, Asiata, myself and Claudia, it is good here right now, but it's busy. We've got Talai on the other side, directing the cars. Everyone, it's been such a good morning. Pea, yeah, that's a nice. Really, I really want to just have a look and to show everyone the queuing of cars coming inside. Is that how busy? But we're still just starting this morning. Yes. That's right, Asiata. It is still very busy here this morning. But the Skopa team and the family here have done an amazing job to keep everything organized, directing everyone and making sure that we follow the health guidelines as well. But we've got you know, Asiata, what I love about Skopa, o le fellow whangi o ngā a. But that's it from us outside for now, Asiata. We'll pass back over to you. Thank you, Pia, for that wonderful report. Elena Valolava, Ilanto, Mafuta Mai, Elangante Lea, or Sila for Ilitanto, Tomofanga, Le Blue TV. Olo Yanisi for your tanto, Ilanto Media, it says a petai, Ono Olelang, Olangosua, Lentanto, Blue TV, Male Bluwave, Ile Famo Moe, Otama Matene to Tuayo, Le Colisio, Samoa, Polescopa Associations, Oleala Lea, Fuai for on the Moa Manoa Manto, the Fasala Lauto in a Saotway, Le Nei Famo.
moe la ua lunga ile nei aso le na tau sila mai Samoa mai so kilipi le na ta mai video ma le live le na tu ina mai mana tu on tanto fa sala lunga le na tau te sila tu io e a o tala no antu na tu ina antu le camera ma vai nga fa pena ia anisi fo io ma mano la tu no lo nga solo mai pea io o lo nga solo mai le to tele volunteers o male na tau te sila tu ai ia o lo o mai o la tau au o suio so fo malo loina na sai oi o suina le so fo malo loina le sa tau sila mai ai o le lanto nga luenga o le fasino sino lea o mea e feo ai ma me ele ke lo kala o le pomoni fo o umana fa o le bana umana fa o tui ai ma eu fo ita penanga le to sila tu ai e ma eu fo ita penanga a skopa ai nga tai le tu fa tasinga manisi fo ia o so fo malo loina o lo ia ile tai mile nei o le mainga ko se mumu ia voi o fa ko se mumu ia lo ko se mumu ka kom samo ia nei o le St John's ia le mainga wai pia ka ulo nga o ko miki alo ma fa ma e lo tonu le unga le tau ma mori atu le fo stand by mai I awala va so se vaenga wala ngai tanga te ke o ba lo fia ai wona ngalo ai tele ia fio mai matulanga uma fa pena e tele sau fo ia failo tui o lo iai lanto e fau tuaina o e le soifua maloloina pa te tainga a fa ngai ngalo ia ke oe o nga ua e laki io a fa ngalo ia te o na ua e maitanga o ele tina o ele tamaitai o le walaki ka o ele yo kidisimas ia mana tua e ai foi fai te tenga mo ilanto peitai a fio mai matala mai a au pe fa petele o mautinoa o lo iai le vaenga ilanto te ngafa tau limaina male vatu o le advice male fautuanga pe failo tui ia pe te toi foi masau pusa mea ai io ele kele foi foa e ma foa na foi foa ona wa tamu faia o e ke fia snob io vai fia top io ai amaya ona e follow tu lavala ia le I au o ia foi tanto arrows ma vai nga fa pena e ma fai ona lima tai na ia tanto ia ila to e tali wantu au e te o so foi se mangala io au e te foi se mangala ai o so sa o to le vai nga lali e tumu mai ai tanto loli pe tolu ia ma tanto pusa mea ai ele tu langa manatu na te silanto io e le ngal na se tasi ia o a tamaita io so fu malo loina o nisi na yanga mai fa formonta Samoa manatu o totonu o lo ia ilanto umo mai au na faia lanto tui se taimi ma futa mai le zonga Lorenzo se fa sina o tamaita la mo fa fasili ai I tu langa foi sai ai le vai ngai o le awala tele peitai o le to te silato o le to te silato I tu tono le Maota Samoa o se va inga le na I le tu langa o ilanto la ua mai au lanto tui io na to fa e mo to tanto camera fa mo la o to tonu na o Maota Samoa na to tau tanga ia tu Samoa o lo tu mai no fo I lanto la no fo mai ai a mai a na fa yo lo tui ona e anga le to tonu yo man to tele e te anga ia to tonu a wale tu langa e tau fa tari neo a e fesiri mai pole ale tu langa le la tali atu le songa ya Lorenzo ofifia o le manino le tulanga e mafua ai ona mo mia le fatalitali le tamai va le mana tua ese e ke sawe ese le falele o tapenaina mo le tanto tui pui o lo ia to fo mai o lo ia to nu tausi mai o lo ia to tonu tulanga malava mo lo soifua maloloina pe anga mai amai ona e me le to tonu le fale le Maota Samoa e ia le tulanga taua e me ia te pite fa stand by mai fa vai tonu ai ala tu ile o nanga ma fa yona se pa tu tulanga malo tato watunu o se tulanga winga ese ia le lofi mala nga mai fa lo tato watunu tulanga lava lea o le Samoa ese le loto nu lo fa pena ona mai tauina I fa fo le loto a awa nga mai tonu le tulanga fa tau anga mai tonu le Maota Samoa o ko se mi o le tiu ta vale le no winga salo ora vana nei tau le iva lo va pena ona fa nga solo me la tu tonu fa ngo pui ma eu le lango le mamago le antuno o le ale tu langa fo ile fa fo ina ma fa tau tainga I tanto tama ma teni tu ai skopa o solo nga le me uma ele o solia ai le lua mita ma tu langa o le tanto militino fantasi ese le tau tu langa le se tau e tau o le pui nga ma le saunga le mu o fa mo ina ia fa tau
O leo lo iai ia ali ma te mai tai malu le malo o lo va pena foi ona malu le pui pui ngal fa moi moi ona o le lango sua me skula ti ale me alamu security ma fa tasi la ma ngani lo fa tasi ma tamam tine to le skopa asiata o le process e se ta ua a ngai me ta vale to tonu fale e mo la va te tau wai o se tasi o ali I tau se soifua e fesiri ngia ia le tulanga le o aunga o le fulupo a unga fa mai ia pui mai ai ia tato uma lava ai tele ia ngai me tonu le fale ia tonu le Maota o Samoa le na ta wasiata ai ngai me no le tonu e te mo sa le fale ia ta pa ia details ia lo suafa o lo tuatu sim tulanga fa pena ia ma fesiringia o inisio no fanga sa e asia ia mania unga fa mai e te afu o no mauai o asiata ma lo fa fedai I le tūlanga o le tātou fa moe moe le so o le asau sila I le tūlanga fo le o le wo kei lo vai o lo ia o fai fe auto e ina ia o fo mai o te tātou sa mo doctors mais o le no vai e tunga no na fai situ ai na fai o le tātou lai o no le taimi sa tau o lo lofi mai le mamalu o le antu no o la se vai nga tāua mo community leaders wo mai fa tasi nei taimi o le tūlanga na le wo ia sa te fa moe moe le so sa fa pe lava ia skopa ia male komiti o fa moe ai na sa mo o le ngai mai fai pui peitai o lo sa mai tawina tatou por kalame ia nisi fo o tangata mai isi atu motu sa iai fo isi ainga to tele lava mai Middle East ioi mai le o salo si ainga le ma alo Afghanistan ia po se atu nuva pena e le ngata fo ilei lea o kalibas o tangata ese tai peila o sunga I whawhengainga o lea fo ia mai tawina ia tangata maululunga le malo ale foi na momoli mai ia lo faanga le fionga le minister ia au pito to fai to sulu su a William Seal mo le fa moe la fa nei masalo ia o staimi ona to ai mai foi le o le sao le fionga minister ma lo fa tai wa sa no ai le fionga minister o le fo ta to le se unga o le foi mo na momoli mai foi ma le lango sua ma le fa mnuanga le fionga con sula io ma tu tanto fa ile ia che paro I fa foi lo ku officer con sula e lunga o le ma to te fa sa la sao tu lava e tu langa wa ia ile tanto por kala mele nei aso ai mai se o lalo mai o Maota Samoa e le tau so o te no pe lo stand by mai ia tau salo ta por kala me ia wala ngo kako mo fa malia la tunu fa le kongulo kuri bo le watu ila o yo le pe what can we have you got any new updates for us what's the latest look in our car park at the moment welcome back here. We are still here at Skopa to support the Skopa Ainga. But we are going to cross over live with Claudia. We've got someone who's here to for their second jab this morning or this afternoon. So we'll just go over. I have to put my mask on. But let's, where is, here we go. Good morning. Hi, how are you? How are you feeling? So why did you come out today? Yeah. How are you feeling now? Yeah. Wasn't it scary as some people say? We're all good. So it's important to vaccinate. What do you want to say to people that are out there and still a little bit scared to get vaccinated? Just get it done. Got a lot of shopping for you guys. There we go, love man. How would you describe the line right now? We've got the band, we've got everything. How are you finding it here? It is there. Cool. And W, I'm part of the Trader One club. But then you guys have a pretty cool guy here. And he's come out to get vaccinated. So it's a cool vibe out here. There's food, free food, like you said. So we are still here until 5 p.m. So come on down, guys. Yeah, Asiasa, there we have it. Yeah, we have just witnessed our young here in Mangere, they're all made for you, vaccinate. So you've got the band at the back of us over here. So come down. It's an amazing day here. Well done, Skopa. But we'll push back over to you, Asiasa.
Thank you, Pierre, for that wonderful update. Lena, o e tau fo pe te malanga mai bele ai. Awan ingalo dala a mai e maua le fisosoninga mo o e tali ai fisili tele o lo i lo ma fo pe ke alo i luma ben te alo i tua. Ia malenga ta fo ilea e maua le fisosoninga mo o e le tina maitanga le te pe faiso tui pele ai. Maua le fisosoninga mo o e le tangata suka toto maua lunga o a malava mai o lo i ai. Ia na tu te sile silantu ia na ufai manga le si to telo le mamano le antunu io e la te fatalitari a mai alo tui ona mapule to tonu le moto Samoa se tau fatali tali pe to tupu tu langa fo ile kele inga kele fa mai e umolonga e kuinga ve ku rovo e se house kaidi io e pie ke fa macho man mai mau me fa o ma vuanga lana e to se fulu sul 5 minute e te tau tali fo le a olo iai a lima mai tau se mai e la te monitor ina pe va ia matuli matai po hani tu langa a uma enga o solong leme uma ia ona tuantula ia le te tala au matulanga fa pena tato e lawa lunga la vale tulanga o le saunga le mu ia la tato me il tato fa loiloa a mai so tato company langolango Pacific 40 ma talo fa voucher alinga tailea big shout out to le tato Maota Samoa pamukesi i vai tele io e no foi vai tele a lo lango sua mai le tato fa moe ia alinga ta fo ilea fa tai le sep ma se Rihanna e ui le o te tala le nei taimi e a peitai o le o mantou whaasa lau tu sa o tu lava i tua mai o le tātou ofisa o le sei o Rihanna por se hapi nei Moto Samoa e amare te ele ma fo tātou company lango mo moli atu le anganga wha afitai tele ma le anganga fia o le o mawhai o na maua le nei lao tātou te whaasa lau atu ai ma tu le tātou wha lau i loa fo i mai to e mori se tātou update mai lungo o le tātou malai. Tau tua mara au nanga mo tau Samoa service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele onisi o matu au nanga i sesi. Ai le ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang vai pak ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lepas itu. Mua tapi lah telefon ni time itu ini lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo e matua i fasa aina lo tau maftapa ai no fuanga fa pengi Maota Samoa ore Maota mo Samoa ma te fia e au na pe mo o Samoa aftaile fia mai we'll see you again God bless. Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga tutusili o le tau. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaangale e whaatau o loa e au ngā mori ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau e lisia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au ngā fo e ala mai le talo for voucher. Usila wana whaatau ma me te mga orai ile voucher. Tai mo le talo for voucher ua maua le apususi o sewa fine. So se paro loa whaingo fie a me se le te whelua i malau telefoni
taimi uma. Ai lo la for merkes ona ino le tama ore ainga. Fa te tu lava le tal pa cha mo le foi o nang fo pa tai. Ma lu la le tsam pai. Pa tai talo pa bata. Teki talo pa bata. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pa talo lo. Ona fa ngale fa tau o loa e o nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa no fo tau ele si sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo fa voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo pa bata o mo le apususi o se o fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le fel wa i malo telefoni. Dai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino le tama ore ainga. Fa te tu lava le tal pa voucher mo le foi o nang fo pa tai. Ma lu la le tsam pai. Pa tai talo pa bata. Teki talo pa bata. Toi fa talo fa tuma toi fa fera ya tu Samoa i lau mai moanga le nei tai mio le tai ao ya me se foi o le nei tai mio le so tu ina sa tu tanto fa sala longa le Blue TV ya me se foi o le unanga le Bluwave i le fale Samoa i Mangere po le Maota Samoa i Mangere o lo ia ile ofisa tu tonu o le tanto kone sula o Samoa i ni usila nei ya o tua mai o le ofisa po lalo mai o le ofisa o lo tu ina tu ia tanto fa sala longa ya ile nei taimi a o e sila mai ai o le anga mai le nama le anga antu o le mamando le antu no tinama tutua tamama tutua le ngata ileo le tupulanga talavau so lava se tu ainga tausanga ya maso se man tutua o lo iai le taimi le nei o le vainga fo ile na o lo iai a o anga mai a wa lava le tau mafai le tanto tu pui mana tua o le sona na file no fatela no ina ni si fo o le vainga o lo tapenatu mo le si fo tu tele le vai so o lumanai o Samoa o lo tulanga tolu ile taimi le nei o lo na tolu Samoa mai le fasolonga tu moto le Pasifika mana tua e fa mai ni si ele o se kauvanga ai mana tua e ei tua o patatua o nei mea i ale se kauvanga o la uma mama i tangata wa mali liu tangata tau fa aola le to telo le mamalo le antunu ono fainga le fa mai mana tua le fa mayoti o fiti o lo la walunga i atu moto le Pasifika i New Zealand nei ile tulanga wa toiti a tole la to wiva se furu paseni i se fa tulanga mai tanto stati la zona na fi pe ama le to se furu wafi iyo le mamalu le tausa ili ia ole tunu ile se kama ingomela ole no mera tele ia o sa mo fo ile manzani le turua por tu tolu ia po le uliva fo i tulanga o talong ele ia tanto te na wan tanto le tulanga mo o le mela le ia ole fo to te talo tuai ia te o to malava o lo mafaio na fa fonga mai isi wa mai ale tu mo a fa ro fesasi pe fa le kuilonga lua ia pe na tafaya ia ole ai mo li maule tele o la fa to fa le tunu me se fo ta mama tina ma tu oni so fo mai so fo malo loina ele ia se senhor kuile mar kui fa nga kai mi foi er kui pengisingi o a uma ngo nantui e ole tu ole misela e oni so fuala au ma vai la au e ole si tangata fa mai o ke musu e ku nga fuala au ma nga vai la au lo tino ole si fio ingo fuala au e ole mela lea e to talo toile ma manu lo tele o so tanto watunu tanto o bongi malango lango suale fa moi afa pe foi ole te fa fonga mai mai fa sala longa a onaite sila silane e ia le isi tuinga wa le ngai le na le tasi se tanto tuinga le nei aso e isi no foanga o lo e lata ia a o lai fai ni tuinga ia ole na lamba e te le fia o le watu tanto fa la wi lo ma tanto fa sala longa e afa pe fo o fa ngata ma Mangere e wona ngalo ole mo le voucher e utuelo usa io ava pela la ta vale mo le vana tu mai le ava pe mo le vana tu mai le la ta vale le nei vai aso io a e si la fia che au mai ia
ko mai nei awala ngai umana failo tui ai te foi wa io wa la tai le afala lo sama tu langa fa pena pe tai lima se fulu tai fa se fulu ia penisini ia vouchers ia fa afro sonia toi foi di tu langa e fa ma venga ia oi wala nga ai fasili mai ona ma fu anga ma la io na fai mai ngai mo me o le kadi ono le sifi o fai kiu o le tele le au fai tio e wala nga fai mai o tatou fo ia ku ia se leng e tanga te no fa pena le nga o ka masangi fo ngoka ui mai ko inga ko mumu fa ka ko fo ia le show me ale manele e oi mane na he na me io sau na ia io e le o fai inga ku fanga ku pe ia ai sau e maua lo tau mafa ele ngata ina maona lau sa lau tavali ia ai toi maona ma lau sunga io ia mai anu ma se oso ia me le fale ele ngata o lo feko ai o mari tanto papakiu o lo ia le so sisi vevela io e matulanga uma fa pena naked ia kokoesi po elo wanta faile fa la wiloa o uma tulanga uma ele tanto website mai se foi lunga le tanto Bluwave matulanga uma fa pena o whaamanu yanga ia ma whaiona maua e ko nesi o re nei aso. Pei tai, o le laua lunga lava. O le te talo atu Samoa. E te tala ao mai, susu mai, ma si mai le whala si inga tā. E tātou te lango sua i le tātou tui. O vaenga tā ua nei e tui foi lo fina ngalo. Le ala uto e whaamanantu antu i le nei aso au alu le tātou whaalau i loa e me se fo le whaasara launga le tātou Blue TV. Ua fia talai e tātou no tanga. O ano no tanga. Ia kakia ia la le tātou travel ia, la ka komunimuni mai ai. A ua tātou fia o mai wharesa. Ua tātou fia o i wharesa. E walanga ele yangi loku foi ngai ngar kai ko fa kai ko lima se vanga ngai fa ya kula loku ki ngar ko ngo ai a ua tātou fia foi o mai wharesa. Ua tātou fia fellowship mo tātou murumuru au foi fantasi, ua tātou fia militino fantasi. Wo maisi ainga. Peita, ele o mafaina tupu. Ele o mafaina tupu le taimi le nei. Ia, se whangarangar ka ngakai e kere ngare fia lu se lo. Ia matua ata le nei taimi au o te tau tino, tu muka o misia la no fresa. Nei ele se pula ai pete fape mai, o le fia ange luia. Ai la tana mo ia, e mo mau foi lo tama fa le nganga me se fo se manto ministry fo. Io ata o ti lo to fia lu fresa. Io, ai le o mafai. O le foi e lusi nisi o nono tanga ile so lua le o failo mai. Tatou te mei ai. Ile free level 3.2. Level 3 step 2 ngo le 3.2. O le si ia tu le fa tu langa foi le o le fa tanga ina ile lua se furu lima. O lo wa inga. Pe a poto inu sila. Te lo le to la iti o le lima se furu. O le bumonia le te fai antua. A poto si o manto wa inga. O te lo le to la iti a tolu furu fast furu. E o ala le lu furu lima lea. Ele o maua le no mera te tauai. Ona fia fantasio se ainga. Awalanga iai tu o patatua o nei me fa penei. Se fa tu la lautana. A fainga ia so fanga. Tata no fa pena. Io ona to e kolosi foi la ele ni so tanto report. A faia so fa na uma so fa pitoa e me so taimo le level 3. E mako ai fainga kala fa to fala inga po ai te vala aulia ina. A o le ale vala aulia. Io. No munia. Ia walanga le ala ka ke le email ro se furu alenga kai ko se furu. E te no la tala. Ele lo fa mai le. E ke ia le wa fa u mai mangu poles. Ia. Wala tu nga pena. E ku se matuale tawar ma fa o le sitanga ta sa tawo polo ta aina polo ta tausong. Anga nga vai mai ya o fai atu le manto fai poiponga pe fai atu se aso aina o si fai feau ia me se vo ia tanga ta la va la ta mai le papo la vale po ila to o mana fai tui ke ia le fa mai va ai la ka ko inga me ia le la le wa fai ia la ko pe le no ia inga ko kupuro fa la vela Esa si mako foi feau de tadi le loma tua voi le la un arco in lang yang nga upu ave ku or mafkanga kinga me la fakari mai nga umatu ilunga mar fine martina tadi mai fa mai e ai le mai tau antu wa mama wa tu langa le o ya io or tu langa la fa pena le un tau fa yantu mai
o tu langa tonu la fa pena leu te tau fai tu ai o sila tu leanga mai al mamalu le tu nu ia e lango ma fai le fa moi e ta wala le fai o lotu o le vono fia tala no tanga o le vonga fia vala au lia o ta inga o mai fa moi o mai fa se papakiu e ala ngor man tu inga le ngata le numero 05 o le pomoni ape to se furufo te lo foi te se le mai fa pena lo ainga e fa pena foi lo ainga e ia tanga na e fai wo ala ngor so ifo ngala nei fa pena io a o le ma fai ona fai se me fa pe ono le fa tu ngata o tanto e fai le tu mara tu o le malo le te talo mai anga sau foi le me le sau mangionga ia inga ia o fa ngata ina se tanto wa mio al mele ia e te le ina misi ai manga luenga nisi e ina mai tonga o le o fa so tai mai tanto runners foi lungo le tanto malai se tanto kolosia tu tai lol to fine ia pea le o mafuta mai le tai mile nei ia pea fa talo vantu o le a se vainga o ia tanto le tai mile nei le tanto kapaka. Oh look, leo mai fafo ma Claudia le gaming and I tell you, Asiata, the cars, Lewa, you know, you can see behind us all of the cars who are here to get themselves vaccinated here at Maota, Samoa. But you know what, Asiata, I think the most heartwarming thing for me is that Scopa is someone that you can trust. They have been so whalofangi, and myself and Claudia have felt so welcome today, and it's the same thing here outside. We've got the cars who have lined up as well, but awesome atmosphere. Claudia, what do you reckon this morning? I will say to Bear before that, like, I'm loving all the cars pulling up because they're all like done up with like their massive sirens and all of that. And I just think it's so cool. And we've got someone waving. We've got the team waving here. We're going to get to our team to beat, but here we go. We're going to go through. We're just going to go right along. Yeah, can everyone just wave in the car? So here we have it. One of the cars. Yeah, bring your mate to vaccinate. And they're loving the vibe here. We have got the second car here. Salafalava. There we go. Asiasa, I tell you, Gaylord. Mele mangele ele pala ai may vaccinate mate. So here we've got another car here. You know, it's awesome. Good morning, everybody. Good afternoon, actually. So we've got our team here. Look, we're gonna just do a quick wave out. Can you just a quick wave out to Blue TV? There we go. Well done on bringing your family to vaccinate, but otherwise, Asiasa. They keep lining up, the car keeps lining up. Now, there is a target today to get 200 people through, but I think we're going to smash that target. That's right. Look, let's go over to the side. We've got our team here outside. You can longo mele musika. Ngale musika festival ngay afternoon, Asiasa. But here we've got another car. Hello, everybody. It's so good to see you guys come through to vaccinate. So, like I said, Asiasa, here we've got the team. Scoppers outside dancing here. Maota, Samoa. Obviously, everyone trusts their pupils here and their peers. So, calm down. We're crossing back over to you, Asiasa, for Festai Lava. Dave, thank you, Bear, for that wonderful report. We'll come back to you shortly. Le nasa moa ole tau tua le tau mawhai antu le tanjo Blue TV mai se fo ela unanga le Bluwave. Ia, ina ia whaailoa antu I lau zonga ma lau awhionga ma o ele te mafuta mai ai le I whaia sautui. O le tūlanga le nā o le lolofi mai ele atu no o ma le lango sua. Ele o se lango sua inga ia kā kousiri ai ngi kauvanga fo ile le whapea o ai le ai ele o nivi inga. Ai mole le leo o ma o mai tanto uma le ngata le saunga le mu ai mafai ai fo ona fai titia tangata no o sio tanto o tunu e ono fano mama o mawaile soifua ono le tulanga ile nei fa mai mara duele o se fa mai fo ile le tawoti ele o se fa mai fo ile le taifia e pule ile le pea matulanga o fa mayonti o le upusa awane na o le fa mai e o ile o mai o le soifua mama o mawaile soifua ia fa manta te fia mai maulo soifua ai le fia sa nga luenga I te tau mafai e pui ai ia I tātou e o le mea lea e tā ua Samoa e oi a fa befo ia o lau filifilinga e le ai
Yeah, it's worth coming. Afa pe fo e te mana o te sau e sa ili le tūlanga o au mau o lo e nofo ma o e matūlanga fa pe nai lo lava tari tonunga. Taua tele. O ka se taua. Yeah, lo ia ilan tau fo o le soifua malolo ina me so nisio ilan tau fo so so ani mo oi. Tūlanga na lo ia e maua i tantou giveaways e me so tantou me alofa ile nei aso. Ia walanga o le fo o lan tantou wanga antu le mazina ma le vaitaimi o fainga me alofa ma le fisuia inga o me alofa. O le mea la lea e taua i tele ia lo fio mai musika le ko ke fa fonga mai ai. Ele na ai we ke sa fa si va ulanga o le fa tantou por kala. Ia va pe fo e te su mai mantala au mai tantou feilo ai maua lau tau mafutanga. So me fela ko e siri ngo ai foi la tanga talo no nga le le Lorenzo io le bon matu mala ko e si matu langa i tanto tau mafa ia e tali ai fo ile tu langa o lo nga lala me se fo tu langa o le fatali tani io e le o me ai e le o vai inu peitai au e tali ai de tu langa o le fainga o lo tui matu langa fa pena ia e taua lava le io nei vaenga ia e fa pasier kai io e che le iva io e le pisi pe foi le o ala tu le si taimi wa nga fa yo tu i tato o a i Maota foi le na i o tara matulang ke ro sa vali ku kokong se pe ka me ia pe o lo quero se maliu te lo pe wa ka fe makanga no pomonia wa ya no e fa so tu e se tu nga no fonga foi le e ke sa vali ku pe pa u a gore e te lo bota ko lo ma fa le taimi le nei le tu foi tau fa fe le sko kele ai lo tanto nunga o le tu ainga atmosphere le nei o le tu ainga vibe le nei e te tau na mo o mia e mai se tangata Pacifica e ke savali e ke le savali sao o le ulu ia ia pe savali vali me ke sao e te lo feto ai antu yo e fa oli atu le kamai la foi le e wa foi lo tu pui ala fa mare fo mai se ngo fo sao ia nga ko nga e sa wa e lue ia o tu langa le na vai nga i nei ia a fio mai mandala mai o ao ia ile tu langa mana tua a fa pe fo i fa lo atu ele fa pe fo i lo sa we kasi o e fa lo kui ia se fa ko la tala le ele fa pe a so mai fa lo tu i le tau tavale ia mai tau atu ia le tau no mai fo ia mana ia le tu inga tu pulanga le me se fo na yuso ia malanto tai to lua i pola to ke friends fo le mo tau no mana tu la tala le a le lau pata inga ma fo tuanga fo le vantu mo sio tanto mo tunu a fa pe o le teanga mai le faingo lo tu e fautu atu e taua lo su mai lava na o e tangata le i fai atu ai sa we fai le kui ai mole tato pui nga lava sa nga lemu ia se vanga na inga sa we sa fai sa fa kau ma se fa nau ia ai a fea mai lo tu langa lo ia il tato tu o le fautu nga la e pakalo sa ia ona tu une leile o tamaitibo ila to we le mo mia mo se tu ai su mai matala mai a ona o e lava ia il me lo ia le tanto fale le o fata pena ia mo tanto tu ia nga ta foi lo fuanga le ne yaso o le fautuanga la le na o le au bat mo le mamalu lo tele o tanto wa tunu yo a fai tala au mai e fata tonu lava lo su mai mo tanto tu a foi fautuantu matalo sangatu su me ala na o lua na o to le fai le tu io ia le fautuanga tu pe tanto walo ma fa na uma ilan to foi le le au ke mai la verka unga ka me ki ma ko java ma le au so me aonga le ai o le fautuanga ona o le saunga le mulenga e le ave foi le tanto tu ma alo fanga e ono le peti ai fu le tu langa o ai inga ma no tanga ma tapu o lo ia tanto o le fautuanga la le na mo tatou Samoa ele ai ele o fa sama no ina le tulanga o lo ia le tanto fa moi o lo tau sisia pea le lua mita o lo tau sisia pea le o fe pa ia i matulanga fa pena ia ele fa pea la fo ile le kirkiro mai longa fa pea ka ko wope se furima ke ki le ai o fa mole atu ai fa pea o lo ainga to a fa to a lima ele fa ia o mani tui welcome
Iyo, haere mai. Tala mai a ao masu mai. E tau te o mai uma paka le leilo tau sa. Ia, ona o le fufusi o le tūlanga o le tātou ka pata i tono le Maota Samoa. O loo iaia tātou paka fo ie na ni so maro le atunu o loo anga mai. O loo iai tātou paka fo i lea le i le KFC, ia street parking. O loo iai fo le tātou paka kele fo i lea le shopping center le whaasanga mai i le Maota Samoa. A whai o le te suma i matala mai a ao, wanga ua iai te oele ata whaata i tai o le tua inga tūlanga lea. O te tonu ai le tātou lotoa. Eo te iloa o le ua, te le taavale e drop mai lava o e mai taamilu. Eoi, le e te le savali mai a whapefo nei saulau ave taavale, momoli mai le tamale tina matua. Au e te popole, pe ngā o le 5 mita lau savali, i le me tu wai oe le taavale. Ia ona e anga mai lole lunga stepu le te silsila tu iai, le na, e te anga mai le skepu le na. Tu sa, e tolo pulava oe i luma tu lavo lalo le skepu. Ia ngā sauro le lunga e sa whelu tu, i lono winga, e le ise vaenga, fo ile le whapea. Ai mo i tantou wa ia, le au malo losi mai lantou o lo mo mia leo mai uma e pakal tavan. E ilo fautuanga o lo ava noa fo i tantou ka panta fo ile whaasanga tonu me le Maota Samoa i le tātou shopping center. Tā ua fo ile pakale le ina. Ia ona tala mai leo a ao le tau aingo le koukulupu. Mana tua, o le manu lauti o le wha moe moe le nei. Bring a mate to vaccinate. Lea, Ia na o le tātou manu lauti lea. Skopa, bring your mate to vaccinate. Ia o le nā lalo no winga, e te sau ma mailau ainga, ma mailau mate. Ia oe. Kia ora, mate. Yes, bring your mate. Ia le nā, bring your mate to vaccinate. O le manu lauti le nā, o tama matene tuai, o le skopa, o lo tau la moe le nei wha moe moe. A wa o tātou, e tau le ni ainga, o le telo le mate. Ia oe. O whesa ia, i tau ioi lau mate. Iyo, angu safo ingai mau mate, aya lofala i lau mate. Bring him or her today to vaccinate. Ta ua lava le tūlanga lea. O lo iai, tātou musika, e leo malo lo le tātou musika. Ia, e le tūlanga whapena. Ia, o le tātou... Ia le na, o le tātou tūlanga o lo iai, le sira mai, ia le nā tonu lava. Iyo, o zunga ia Wayne, o le tātou musika le na, ele leifo ele nasa i sira mai, o ele ke fia, tau sala, o le parakaiso. O le ua tū whaltasi le tele o anloma tama whanau le antunu o tū whaltasi. Sunga le lipese ia stau sailo iyo e mata fa tamaiti o le laifoni tamaiti o le ua mea asa iyo e mai le motutele isa la fai palauli ia lo pese so ane ai lo ngatonu o le sunga ia Wayne mai le mapu i tinga band iyo e le to tau fai loina le ano le atunu ia o lo tulanga mai le piano ia lo fa fifiina ia mari tamaiti pese ia fa marulu an tulanga o lele o mai o le so fa mai kai pese o au ke kaule i longa mai kai pese nga o ali pese ia o le o alo matama fa na o le atunu o lo o mai lo la tau au e lango sua ma fa moe lango sua ma so swani le fa moe le ne yaso e le lava se si o ngi kanga ka mea o ma e no tongi o bumoni lava na ma tulanga fa pena na o fa tal no ma ofisiri si ta siele e matar prokalam e le ai lava manisi o mai ono tulanga ina i tongi ina ila tau le o nanga o lo o faia uma mea uma i lunga o le ngoa o alofa o le alofa i o tanto watunu o lo o faia umai tu langa fa pena o formanto o nanga ele ne yaso ele lango soino le fa moi e o le tofa e la vale fionga ile li pule le nga fatas e ai to mai le tau au o le Blue TV ma le Bluwave e lango soina le fa moi le ne yaso io ia la tatou me ia tina tatou malolonga io e mai se fo ni so tatou kilipi ma fa fonga ma musika a foi mai ia ona to siaki le poko yengi so ka ko mahenga o lo ia por me o kofu tangata malana so sisi le tuli manule nei vaenga o le afiafi. We'll be right back.
Ya, pasal waktu nak suruh kau beli lagi, beli apa ni? Tu CV, tu way. Tu cek tu kan? Tu sesuatu dia. Masuk. Jangan kau orang tu ya. Masuk. Joy fatala fantu Samoa lau mai mo ngai le nei mai ngau le au uli ia tai au uli wa or kimingi or pisi lava fo le tato por kalambe wa fo ina le pe vai ase se kai pe tai mata utia le opongi le mamanu lo teno le atulu e le fa mo au tu in sa atu le tanto fa sa longo nei le Blue TV i nei le fa le Samoa i Mangere por mo to Samoa office tu tono le tato ko ni sulo Samoa New Zealand nei le ala tu ina to le tanto fa sa longo nei yoe o le fa mo o lo o matua i tu vai lua ai tama matini tu ai o le kolisio Samoa o le mafutanga ma le asosi askopa e le ngata la ilea o lea foi o lo ai filo matau la mua foi ia le tanto wa le Pacifica Health io group le la o ma fantasia tu ai foi ma fa lungo le tanto Pacific Health Group o ilanto o lo fito i tonu lava ma matau putau le tui ia la fionga ile lori ile fionga ia ngalu maleman tong ia I vai fangaloa naseri leo mama funta leo ma to ma futa toi ma le fionga ile lori ia o le tamai tai pule foi o le tato o unanga ale Pacifica Health Group ele tau la mo ele nei fiafi o le nei foi ia uli la o fionga nganu le mana o le a le faata o le nei aso yo tato tangata Pacifica
tuai o komite Samoa nei aso. Ia, o mātou mo tāwhai oi. O whaatau no ino kui. Malo whaptai lo whionga le alo li. O le asa o mai tau le tūlanga o lo tō lai mai ai Samoa i New Zealand. E fua atu i le masau o le oa fiti le oa iai o le oa tonga. A o le kau whaasufi le tātou watu. Ia. Ko Samoa ia whapea. Ila wa mai tau i mea malava. O lava le taimi tūlai mai ai ma tonga ma fiti ma mai lātou. A tai tono, e mo i lava slow le mai, a iele upu whale, slow and sure. E iale taimi, e matu atau nu uai a. O lea lava to tele o tatanga te whalua whitasi. Whalua whitasi pe o mai pe a. Ona tele le influencer social media. Tu tinga fo i lungo o penga tapailangi. E le ngata fo o le malama o tupulanga le wai ai nei. E whalua whitasi e fo i ia mafo o mātua. Ia e meisea pe a malolosi ia re whanau po le awar whai e tupuipu. Ia wale ilo ai fo ia nei mātua le me tāwana whai. Ia ai tautonu. Ia ia le taimi. Ona o lea wai ai ia fuafuanga le malo. Ia ia le taimi. E lea mawhai on tatou woi. Ino fuanga pe o tālonga. O le pā. Ia o afo in fiafianga po ani. Whamata. Fia pe o kuiponga manamia. O le apui a lava tātou. O le anono tia tātou. E le to yes sautonga e pe o na matani ai. O mea la na ia le o tantanunga. E nofoa. Ia mawhaina o lo Samoa e alo e whaile tui. Ia e mai se poi. Ia le whea lua i le i waalele. Asi Australia i whanau, asi Samoa. Le mawhainto e oso se silunga le waalele. O whai mai e New Zealand. E le mawhaina toi whaatanga se si. Pea le aia le whamaunianga. A mea oi ko whaile o tui pui. Ia o te alo whaila ia i lātou. E le mawhai ona oe e a whaalele. Whatau no ia lea whamoemoenga. Pea le whaia tui pui. A wai le mawhaina e alue. E te alo le tui pui kāda leisi tangata. O lea le a whaia le passport vaccination. Ia e mawai lava oe. A mea ele o longa sa o lea tu sa lava pete la tu e le ai wai ai a wala e wha mauni ai o oe ele o tangata lea so e tari tonu e alua e o mai lava e whaile tui wai o lea e noko sa tia ia pea tu la Lau whionga ngan mana lo ta ua le vai liu ta ua la le o tupu mai manantu ai mai so le sia la tuai se o fafsili. E lua ofisili, usa kasi alo na ua, ai lua mala, mua. E mawhainga e palafua le tui. Tūlanga fo i lele la papea. I ngā ukala ai au ngā travel i kei ia, wai papea. E mawhainga e aru cheat papea e ke aru mlai ma lele pelo ai papea. O mana whai lona tui, lona lua. E mawhainga e sau e ke kui mo leskanga. E tau palafu ai papena. Walanga o lau fionga o lo i le, no fo maroloi. E le mawhai ona e palafunga le whainga tui. E le whape tui leisi. Ai benefita ia oe. E le mawhai foi ona e na tui leisi. Ai e alu le passport o leisi. E le ai wai ai lava ia vaenga. E iloa ai. A wale o computerized o mamea uma. E te leilo foi po ai le ingoa le na alu ia. Ia lau meiti le ai whaile tui. Ai te alatu. E stele mea la ia o. Ia o to tele lava i tātou. Ia tasi le NHI number. Ai lua ingoa la iai. Ai iai lava le mea e whaamaoni ai. A wai toi petile atua tu tapetela. Toi petile atu lava ati oi. I se petili. O ana whiana whaielo tui. A whailai te le o mai tawina le aso lea e mawai nā lau pupelo. Ia pe whai atu whaate oi. O le ala u NHI number. A ele mai tawina. Ia whalua whetasi e longo fia i lava o oe nei te pupelo. Ia matula e le te tai ona mawhai ona e palapua ia le kaat lea. A wapo whea lava me te alu ia.
ia lea lava ua ia tonu lau mera. Papai lo fiona lo lima na tolo fa fisi muri le mo le tante mi le nei mo fa se le tai tai lo tanto ngaso o se fai sau sau noanga wa mai a wale na fai lo tui wa uma fo yo tui e o pe pa luanga o pe panga le ta uma ye wa uma tui e lua ma tulanga pena se fai sau sau noanga e kau ye ni o lango nga nga wa uma fai lo tui ye ke kau ngi va pe o fa mai ni se uma nga wa kau le ku sala wa ai wa tau le lo savali wa yai fa swing o fa longa mai o yai na fa tu mai inisio mai ele yo ya jo e se o ni vai e yai lava tangata ese lava ia tangata ma reaction a ngai tui ese foi ia o le aso fa yelo tui mo mua lava ia sa o fa ni like it ia moilo ino penadol malamal tayo ia wa okay o mami o e tu sala o normal reactions ia anga ile tui ai le fa pia o le ama tua fa to lia ya o exactly este tangata malato but ele tu sta o ma o se matua le ai ma se le langona e apia ai o langona na ilo ai o lea ua react le tui anga i lo tino o lea ua amatang na recognize le lo tino ia le puipuinga le te mana o anga i matui ia lo fionga ngal mana ave se fautuanga mo ila jole mai mo mai wa le live lava le tato por kalama mai lava ile tolu ko le dua tu la jaruai le mai mo mai mano foi mai sau fautuanga o lo fionga o lo e to tonu o tato so fo malo loina o lo lango sua mata yulu ia fa mo ile nei aso hata tele asiata mo le ava no foi mo nei tu la o te fautua tuai ate o tau o malava o ainga atu tātou Samoa o mawa Samoa ainga o matangata o ma o mai o tau ava noa nei au atu e whaadua whitasti sau whai unga a ngā i le whainga o lo tui pui pui o mai o leo mato i le Maota Samoa le tātou whale nei Mangere e whatau nu uai tui pui pui le mato te whatau tali atu lau au whainga ruenga le Pacifica Family Health Group ia whapea foi lau asosi teinem tamatuai o kolisia Samoa le ua tō whatasti la tamai e tau tua mo tātou atunu e whatau nui ina tupui ia malio mai a fio mai e maua foi ia lau whamanuianga ia inisi foi o meo tāpena ina le asosi mai la tau uma o lo whatau nui ina ne tupui ia malo fa tai tele lo fionga ile lo linga no mana i mna tele mai tato a tai milang ole ka ki fa le i se i mai al fa mo ai fa tai tele mo fa no ino lo tai mi tato tele no foi sei tai ya fa tai tele asiata mo lo wa no ya manuia fo nei tu la ya fa tai fa sei foi ya le na Samoa o e ma futa mai fa fonga mai ia ile ma fa tal tal noanga male fionga ile lo linga no le mana ntongia i vai fanga loa na seri ia o ia fo yo lo tayulu ia ile baenga ale Pacifica Family Group Health Group o ila jo lo to la mo le fingo le tanto tui le tabile nei mana tu o to le ma futa mai lungo le tanto Facebook fa bele tanto YouTube channel so ia ke fai kio iyo o le lave ale o ia o lo fai mangaku iyo ai nga o fo nga ya fia ku mai kama vai yo puisu iyo mai sela mai iyo i tu langa fa pena ina tai foi la yele wa to fai mai o la utala ya auto o e fai to tu iyo ai ko ke nei no mai ua fa le leo tanto umalama i tau tu le hina lo fo o tu langa o lo ia i tanto tu mo ila to fa to ama futa mai a fa yo e tau fesilingia o le unanga le nei le Blue TV ma le manto Bluwave to ina sa wantu le lango sua le fa moi o skopa tama mantene tu ayo le kolisio Samoa ata mai e tau tua lea ua fa ai lo ile so ale anta mai lea ua fa soa le ma le ata mai mai le tua tau tua le mo mai uma wa tu uma baenga sa fia iai o baenga fa mua ia le tonu fa lo to fa le ainga o pisingisi o isi o fo mai o isi o fa fe ngainga io
o la ua whaataalolo umanisi o vaenga ma tuatua noa a ua o mai e tautua wa o le lato manu lau ti le so bring a mate to vaccinate o le lato manu lau ti la le na o le tūlanga fo ile na e toe fofola atu ai ia le fala ile nei aso ma toe whaasoa atu ai Samoa ma whaailoa atu ai le unanga le tātou Blue TV wha mole ma le mai alo finga ngano ioi i ngā kula i eilunga malo moenga ngai ka o ko mai ai vai asorangi e tele tātou whapitoa e tele tātou whalauiloa e tele fo e tātou giveaway a le fo te maua e pei ai asi mai ai ma senta i tātou whamoe i se taimi o e lai te ua e misi i te ua South Center a e ke leo i malamo ia moe ala wharongo pei a se senta mai sa vai ioi e au tau wharongo o i nei fo la tau sila i le senta mai Samoa e whailanga songa i miki ioi o le aso ioi o le Asia i a senta lono winga o le ato tele i lantou e mawai fo i nei giveaway mai le sunga i a Santa Claus iyo e uma kolosi mai ai le nei vanga le oli ma lo lava lango lango sua ia Samoa mai se fo ia o nisi fo o alo matama fa na we tau tu i musika le te vai ku o le fa ko asa fo nge kamo DJ Dave failo na tui o yo le salute to you my man fa tele e la songa mai se fo le fretua ia o ilanto wa tele lo na tu sa communities ma tau tu ia la musika ma fa fianga a faio oe e masango ngai ori soso awa uminga kapungi farkalapo kere ko lue o tu atu o lo pum mai el tanto musika lena to sila mai ai fa ala wilo atu to fine ya pe ma gloria ya o lo ya ile tanto fa ili Wayne male maputinga o le sunga ya stau shailo matafa mai le Big Brothers crew ioi o le sunga ya por fitalinga ya fiu talapaunga mai le Mount Malacca band mane to tele lava DJ Dave ya DJ Jake DJ Bodie ia mas o se to inga DJ la mai tuma fai na emo maua o se taimi fo yo le nei aso o le fo ina fai lo mai ai o le maua le no e fa fia fo le punia la va i se taimi o le nei aso ia wa fo le fa moi awa o tama ma tene tuai o le coliseo Samoa ma tu tala no fo i le taimi na lo to tanto musika mo fo se va no e fai singa ka mai ai po vai tala no fo inicio tamali i longo le atunu o ila tau fo isai le Maota fono Samoa i tausanga wa tua nai ia ono ai filo i tonu le lau mo nei ma le loan toa nei ioi pei fo i o le fionga le fretua ia lai sene fipule semi ia me se fo le fionga le alo li o lo i tonu le nei loan toa tau la mua maua la le pisua ioi fai oe ua leva na e tu ua Samoa o e fia tofu pisua o le tūlanga le nā o loo iai. La tato kolosi e kuse, whaisin tato ta mai tara noanga mare to fine ia pēa. Ioi, ile nei taimi o le auli. Ia se kausu e mai ia pēa se sau au kafa se whaisina tala. Ia po mai le tūlanga o iai ia le tato whamumui. Just for the sake of the non-Samoan speaking. Le la se tau tilo tu matuli atu le tanto wa mai ia se ikolosi mai le tu fine ia pea ia awasina na mai report ia ile tulanga o lo ia sina update I may say love for the sake of the non Samoan speaking le vai ngole fiafi ai o lo lofi mai lava le mamalu lau tele o le atunu awa le tūlanga o lo iai ia le tātou wha moe ile nei vaenga o le au auli matango fie le susulo le la a wha peor ngai kele atu ese malo moenga e kele o Europa o kimu po o la I'm telling you such a wonderful day. Now, Pea, thanks for joining. Thanks for the wonderful report. I can see that you're puffing. I don't know if it's because of the barbecue or because of hard work. Not, surely, no doubt that you and Claudia, as well as Lorenzo, have done such a wonderful job beginning of today. Yeah. Now, for the sake of the non-Samoan speaking, can you briefly tell us what's the atmosphere and how the updates of today from Mangere? Look, Asiata, first of all, tārawhalawa to everyone again, but it's okale makango fie. What a beautiful, what an honour it is to serve our community alongside Scopa New Zealand. It is an absolute honour. I mean, I didn't attend Scopa, but I now feel the beautiful, the team, Whialofangi, the way that they've come together to ensure that
our community is taken care of. But, you know, maka aka aka. You know, the CEOs of the companies that, you know, that attended Scopa New Zealand, you know, Scopa Samoa, they're not here sitting around. They are behind serving. They are doing the barbecue. They are running around. They are checking on our people. That's the vibe that's here. And you elonga lo fear, you know, to be part of such an amazing event today. In terms, it's different. Absolutely, and I can tell. In terms of the controlling of coming in and going out, and the security, how secure, and are we still complied with the requirements of the distancing, social distancing, as well as the mask? What's the look like? Look, 100% Asiata. You have our security guards who have been awesome. So I do want to make a quick shout out to Mea Lamu security team. Wow. You know, a lot of the time, security guards are quite, there's that sense of authority, and, you know, they kind of give off that vibe like, oh, I don't want to do it, you know, you don't want to go there because no, that's not the case here at Maota Samoa for Scopa. The Mea Lamu security team have been amazing. They've been welcoming us in, ensuring that they are checking each car, that they are only here to vaccinate. Like Talai mentioned yesterday, if asanga or make because they still need to ensure that they are sticking to the guidelines set by the government. And Scopa are amazing. They've stationed out there doing exactly what they need to do. In terms of people and what kind of people that are making their way, obviously not only Samoans, have you seen any youth, sort of the mid-age? It has been really, it's such a good turnout, very, very good. So you can tell that the community trusts the people that attended Scopa, because it's the youth are here. We've had the community, not only Samoans, Maoli, Niue, everyone's here. The whole. I heard outside as well that there are people here from North Shore. Wow. Oh, kasima mai o mei, yeah. It's really nice. Isn't that, you know, no doubt that you've been to some previous campaigning to do the vaccinations and stuff like that. But to tell you the truth, Pia, like how to come in here and feel the vibe, the music, non-stop music, smiley face, and things like that. It gets me motivated to come and do the chat. Yeah. What are your thoughts about that? It does. It does. It's so warm. It's a warm, nice feeling that not only do you trust the people that are running this campaign, but, you know, you get a sense of alofa. When you leave here, you know that the drive wasn't about, you know, the initiatives. The drive was to purely ensure that we get back to normal life. The students are suffering. The community is suffering. Businesses are suffering. This is their way of trying to look. We are going to push the initiative with love, and they are going to send you off with love. So, all right. I guess my final question is just for now, for the time being, and the magic questions. Do we have any people fainting or any problems so far? We see St. John's standing by. How is that happening here? Do we have any of that yet? No. You know what, Asiata? No. Today it's been really, really good. File muia, you know, leise pisa, leise, you know, just so whalofangi. But everyone's fine. You know, you've got the health professionals on site, but no, apart from that, pawarkaka feiti o pe uma o si band there, vai for ale aulelea Claudia go faints. Well done. Compliments for you and Claudia as well, as well as Lorenzo. More coverage o tanto itu o le tanto malai nei malelunto a walanga faila vasitele. Yeah, I've heard Santa is visiting here. I don't know if a Santa Claus from a local Santa Claus or Santa Claus. Yeah, but thanks very much, Pia. Yale nasa mo o le tanto update le na mo le taimi mana tutato me se faisine tanto tama I fa ala wi loa e to fa feta ya tanto Samaria nga le Pacific 40
ma le talofa voucher o lo i nei le fionga i tamai tai pule ma le pule o le Pacifica 40 sunga le pepe me se foi o le faletua ia falute o lo tau la mo i le nei vaenga nga tai le Maota Samoa shout out to the Maota Samoa i vai tele i oe se i mai o koulunga e se i mawa kuma pea They see exercise. Yeah, Lena, e pinge ya mare sumpa i numai. Yeah, Lena, we'll be right back. Malo.